Ya may karon sa say pangalan ni nga kuan? Say pangalan ni nga lugar? Gusto kita men yawan. Say pangalan ni nga lugar? Oy nani ka vlog. We are here now in Pearl of the Ocean. It's located in Denmark, Bohol. So if you want to come here and visit, just find the location or the ways up. Search the Pearl of the Ocean here in Bohol. Pero kuan, Palangor. O nada na mga kuan sa airport. Tirahon kayo, Ming. Bisa maligaw ka na kang lubos gaw. Ini maribog view ini. Ang nanong na way view. Ilfit, tabi na god. Yay. Yun! Picture sila. Isa pa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wala po story.